So ateker me kumam kumam gallery kelo ne wela nyen go tin. So wela nyen metinoro kelo ada kuya nyingenero yamone wa welo koyo neno oyo benda Uncle Steven anine. So welo in nyingi ngai nyinga welo ni tinu lungo be AyEpAS IQSiZe Onyango ulinge be Onyango in most cases onyobenyo Onyango go kembo wakibalisa Onyango wakatero be Onyango inena sana Onyango yindiwelo Onyango yin ko yango bat sango Onyango ko yo sana bino nyima okedewa ai kumam gallery tin. So Onyango obino yamo kedewa tin but me kumam music industry. So kita kopeti hot kede kita lemwano ngeo kede Onyango araba AyEpAS ebedo eda ngata chel ate satisfied artist ikumam kan. So Onyango sign any yaro nyima okede wa stories moga no i music me kumam kan. So eja kait itwero yamone wa nyingi medo ngei kede we command stage name nyinga me pena olugo be nying me pen olugo be nying me pena no ko wan mo karo be jame wan kara me wodo yili kede dongolo do kede ongolo pen wan kede wodo lagara ango nge video dia nan ngeo be lagara da ngolo pen ango gira won lagara nga ngeo piento ikarego udo wano tiete tu murem kuno so murem kuno udo lagara tot lumti so enyuru go da tie udo dware nyuru so lagara ngola umya ngeo lagara pena ngokede lagara nyime lagara no ulungo be eyoku god friend ayai subscribe mo be alwa subscribe mo be alwa no kalwa no subscribe malwa ateker me olobe AyEpAS ateker olongobe AyEpAS so ango ateker na olobe AyEpAS go merbe atetike musically stay name obedo mateker AyEpAS yako medo IQSiZe nying me IQSiZe no during my high school idweno mi high school bien wala tie dan mora me wi right sana wi right ye pone mene me bungo jopuonye ala me bungo jopuonye but matima fun making udi tie dan mora every time an wodo jote chokere buta an so monitors wodo jote chokere buta ayai kana to tucha wodo jote luba opong doko liki you cannot ask anything biako failing during that time mati sema ke joko chakuna be human your intelligent question is very serious so IQ in full and intelligent question and then that size came in because my body was very small kuma wona tiri but I see even up to now they are always like that and then tamo do kigwenda do kodi tamo do kigwenda likame inen ya mete mitomede eba most next time I'm ranking up in cutting most for the kanya kuyama ile koroma cabbage do cabbage so kama deriving kile my name is like that nige ogocha wena come music industry angadonye 2020 ile meachia yes 2020 yeah kiri itia di music industry man alafu ndo kwa muzee do bakini kuna kule ndo piente jobe lo kuno lo na ngalo tota mano ben sana at least nan angwa kama di mongwani ne mamudo udo mwaka mongwani ne music this is my fourth year now so AyEpAS take the wera dina wera nkukome amaka ngogije kanyare 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 kile collabos da ye
Gin dedede konyalo gidede collabos kede singles gite kanyare dedede. There are only 7 mine. Collabos go go kedalo gin. Me achiel como irmã que okay collabo elango tiamo de like Steve weramo de iparnyo So elango itno like Steve and I okay ni music. Yes. Ena me ekonya sana me mina rieko. Anyway, angelo da new music. Da new music. I think the talent no. Yeah. During my high school life, I had also written tewlo were mo mango awadi ko do likangeo be apore temo kede mana man me angeo arrangement mere. So like Steve eno kunyu na arrangements go iberdo angu do mera liyo yaro go iber. Yeah. Then I made a good na iber. So ya could kede we no recording isoroti. 20 years January from producer Laz. Ini paro nyo, ama paro chan. We nene neko dano. So we're nonino. Ini paro nyo paro nyo. Chalika neko dano tu ena neko jo. And meaning me we're no ino. Meaning me we're no ino. Paro nyo. So ateker ejakait ni enamele muni winyu nube AyEpAS IQSiZe Onyango. So ejakai ni obino ye lago me Kumam gallery kan pi nyuterene wa ini details nyo ngaene bedo kede nyo mene twero timo Kumam music industry kan. So aro medere kede da penyo Onyango be advice nyo main itemi no fans ni oro twero neno video ni. Magiga ber ageo kuwa no fans. Ame oyaro neno wa. Oyaro bino diko checking program ame nani wani tieni Kumam gallery. Mere apoyo gi people following Kumam gallery. Mana wodo support ame vitamino Kumam industry. Me chwako Kumam music. Chala do be advice ma temino kitiebe. One okwa supportive good. Mito di be kere support me Kumam music good Kumam artists. One Kumam mikan obedo we rekede supporting the music make a part of kapapa. Ola dado. Akaranga dado ola kede komechwa ko music make a part. Donani wodo be idwe me Kumam da nate ya imalo. Bara wala donani tie AyEpAS kimi tie ngai tie wala not even not to idiot. So mito jo do berbin because supporting Kumam music in that comedy okay to shows mora mano mito jo bino supporting ko supporting jo bino jo sete moro ikromani ya sete miaro chula kere no maybe no entertainment no kimia kan moro megate no ero pimi na support medikinyo doc recording studio dia ko the music moro ne well merenyo beber ye moro aro recording video work di chill so ka video di work di chill rompio tu kedado ginen bala tvs dawo me kampala ko di komero chato wawe wala nyo kiar malo okonya nakana okoro nyai do nakana enegera malo dona ikom like shows mini yamogo geno in geogochi 2020 ari mwaka metu tumiare yotareno ibilo timo show moro arabo ibilo performing show moro me ngata moro no organizing kwa mako shows abelo performing tina tot me achel my first me amo performance nango atimo idokolo town that was 2020 noda igwe mongwan idonya kede do chopa da and it was a competition amea itina kubero number deck number deck ba chela rea deck number deck
Out of jo balaudo Kanyare, we were about 7 people. One would take Kumamare. Kede ilangi apart with ilangi. Mano bedo we me bala are. Mara kede binye we me bala are. Valentine's Day me madi. We marry. So would it Valentine's? Yeah. So okolo mojo me oti laga no. Afulanda no hotel dear town kuno. Ena me wana ko jwatere ber kire ma gege berno agege na me bini stage no. The London hotel. But they were awarding those winners number 1 and number 2. So in number 3 koke neno da nena de day ni tamba no. Awda kaido. I only am a Eva. Yes, so my first time me hang on stage no. Then do apart megedo akopedo ya papa dado performing pajua ko kaberamada ngati performing ye. Pajua da tuan wa kugo ngati performing ye. Kana ka umbale kugo mpaka berato tati performing ye Chicago. Kana Kampala ka geda nga performing ye. Lango kugo da kapapati performing ye. Ban me lango ko ngati ko performing da ye. So shows tia manga iko angikoma. So though sometimes you do the turnout me udo tie pain sana supporters tie pain pieni sache dia wano to winyo e udo jo yambe awol karomo ti music me danu me angeo e winyo be jo te yambe AyEpAS be atime pacho ine cheng na ngariamo kede just ginen kan go chamo kede maembe karachiel ariamo kede AyEpAS kan ine kan just yo ingete mur moro no just was walking from there. Why should I pay my 3,000 or my 5k or my 10k? I saw the point in right. When your music AyEpAS. Come to music AyEpAS. I can just go and even download then I will listen. So but udo atakeli ate bada da bad spirit amo yambe supporting home artists ame uloli ame there. So kameli supporting wano yaro photo ping musically liyo komelo duogonyo iwe ameli ame pe ulodo mamdo kumalo ko yaro nyai lepe nyai piento iya mateni nyai me kumampore nyai keredo sana eno perudo ibad me music piento music otoka bocho abongo passport da music ota en in Nigeria kugwene ota okadede so udi music kawan kenwa supporting no artist me pachowa barako kenyu okwanyu no support wa komine jaka itanyinga AyEpAS kan ara keti mo show moro okonu oto komine okonu kwanyo sirigi ara tutumia kan ara tomon medonyi get no so ejaka ino I detie ko show no ero udo sete no deko planning sete no deko ti studio deko recording wer ache quality me wer no udoro ito maro piento sete me udo cha at least udero chulo kede producer nyo abebe me recording wer no so sama no udo kuma moro nyai toto mejo e Uganda kanda udoro ngeno piento ya mateni ni population statistics population kitamo maro kede one Kumam otiunu around tutumia dek yoto ngwon population wadede iribo jo me abremado laki mogatie dokolo mogatie sorotiki wande no kunu so na ko supporting unu jo gochwa wada kenwa aneno bala udo kuma moro nyai doko ngere da udo rongere globally so akwa chunyu yoko kuno be at least omiunu support good artists kadi lia AyEpAS kene kadi ngata patcha tegdene te Kumam at least kai tiekede tutumia ida kanyi moro o supporting unu jogi onya unu Kumam ochwa kunu Kumam music at least enoro pero woto wa iya map so ejaka AyEpAS na ngata tiene no wayoko kuno yamobe mito na udo music ni dano no toro udo music ni tuwa
Ataka music now kai rompe odie yaro wodo music now YouTube. Kayo to YouTube kuno to be searching AyEpAS IQSiZe. In yaro wodo music now where can yare go yaro wodo video may paro nyote kuno chiri sana. So iteko timo video achiel moro da. Video tie may paro nyo video no tie chiri sana. Video no obedo it is very okay. Otuko watching video diko ne ni wangi nyamete timere. Yama dinyo yame itie ne ni wangi. Kedo wera part anga ko uploading take all my songs. Nyako ni Nyirawa, City, Onyango, Sukulu, Jaminono, etc. Where go take one. So ateker kai mito udo were me jaka ni amit adikini chel ipero to YouTube. Can I Google that? If you go to Google, YouTube, you go and type the same name AyEpAS IQSiZe. You will get all the songs on Dundo, Yaro, the New Tunes, the Survivors, AyEpAS. There are like 10 websites and music now here. So would yaro twero ude jaka itni kede da ke udo kariyo to YouTube mere itwero iko subscribing, commenting, liking. Yepo nenono would yaro mino ngere me AyEpAS mede ameda nyim. Yo mede no nyai. So na AyEpAS na bala one fans ni tieja mari sana. Doko owinyo music ni kadido tieke de udo tamora right at least chunywa doko yu. So project nyo anyen ara mitie timonewa mobet kede gendio te daro. Project anyen na isani tie wera meti trending amulo be Jaminono. Where no Jaminono where bedo tek Idono wele bedo tek udarbe werno obedo meri obedo wera cheli ko megi kanyareka bedo wera cheli ko mega ngok me kanyareka do yento ate winyo wer ni TikTok ka de scrolling ate winyo angdo urageno be werno bedo me language morara bo maro sarangai kumbe wer nini no ale werno bedo merango so inyawan kede luo One you are chair. Tambara be betin lera ketre le luo moro. So kerida question ma pore me clear tin ko pa ma ko me we kre le luo. So attacker tinda me to clearing ya mube. Ago jamete financing my music in most cases. Financing no bedo nyo jate supporting in chulo ban mesete chulo di studio chulo di studio bala tema ya mke bala even the way I came to music anguru gira ngeo kome wer do support udoli center udo arrangement kemi wer kere iber langi anotimo kino ya ko geno kino so this time I wear to the left lango pieni come finance ya ikono sana video me weno da tebino Jaminono so collabo wano timo kede collabo awobino longo be Newton Rap Nation ebela wobime hot soup music Professor Marosta is one of them in fact ebela wobimare Etienne Maros not soup music kuno doke bedo dana duwa dawa kuno itucha lete dana metiba that's why tenen we no let it trending yet kwa maogide akai na kagulu kugo wero go walo wenye be tindio tuke ginen wa favor FM arabo mega FM twai gine kugo walo wenye eva kerejo pachoda apoyo DJs radio presenters, Uncle Simon, radio presenter. Uncle Simon, me voice of Teso, wani jogo program. Amoti wani jogo program. Eva. Radio presenters make a reminder bala koi gini. Koi. Deno gini. Deno awingeu deno. You would to go music no. Eva. Dokolo FM. Don dokolo. You would to go dokolo do. Ya icho. Di wanga geo music dokolo.
Kawero mayu tuni jo bino. Menyu to be wan do jo pacho gi o to do ngeni ni chien do jamete do geri ducha. So ineno omiyo wakara lej batinu wame pacho lio bedo nu supporting. Do neighbor neno ikwiri mere kede bero mere e kodo tubuso neno be ende supporting o. Ineno okilo kunyo bawoti IPM music tuai dokolo. Ineno Liporate 1 month in music industry. So mano challenge omiyo wan Kumam omiyo wan. Kono jongea ye 12 kilo no chimago. Iyo to dongolo ni gweno. Nada. Music ange dokolo kede Alan. Le representative kuno mulombe uno. Alan. Ede beda goch. Le. Ede beda representative music promoter na wuli na sana. Ba. Yes. Emia support kuno. Emia abelo ke tiena di tech. Ikuno. Karno kere wenu nyakoni dini maro ngai. Nyakoni anga maro yin. Sabula. Baby tell me girl, I wanna know who you love, the way you look. I wanna be your only boy. I got a lot of things I wanna do. Well. Olo kalo yo kale kotololo. Karo di nyakoni. We rango ber pano. Chunya maro pano. Do liate pero mako waji ber. Inyo luana we ber pano. Girl, I got a lot of things I wanna do for you. Let me take you home. I wanna marry you every day, every night. I feel I wanna be with you. Mama leki nataka kuona wewe. When you do the Kiswahili dai ningeo. Kiswahili dai ningeo. Eba. So jo kado kodo madoma be ite linguistically set. Eba.